Bu bir meydan tutup perde kayırış canı bulup, Yapon basqınçıları karşı uruşta, Şimali Cumhuriyeti Yapon basqınçıları karşı köreş kılan askerler ve halk keşif kılan yeni usul. Lawli, kısımını yığıp düşmanlarına hedef çıkamsak olmadı. Bomuz karanlık çıkışıda taşlık veremeyimiz. Şöndaqda mahimisini hedef çıkaramaymiz. Onda kılımız desek, yani bombardıman kılır o. Menimce kentde 2 kat müdafiə liniyası kuraylı. Muş 10 neçə koran tutup turalı sakla, düşmanlarına top okumu kar kılmaydı. Bu amal bolduk ya. Çıkınca özot kumandiri, ha! Sen adamlarını başlap aldıdı, koronu ilgilep, tokum karanlık çıkışıda taşlıklar. Hop! Hadi! Baco, ben cenub tarafki baray, o tarafki ben ege. Makul! Ben bilen yerla! Жоң полк командирі, bu kentni saqlab atқан qo'shinning 8-ci armiyaning qaysi qismi ekanligini aniqlay oladinglarmi? Kechiring, texi aniqlay olmadik. Hozirga qadar bir asrmi qo'limizga tushmadi. 所以確かにこれは8力の有力部隊だ。その戦闘力と火力の配備上から反対して、問題は私たち包囲中の8路軍はどんな編成だか。我估计得有1个团，不然坚持不了这么久。私見るとそうじゃない。火力の一等上から見て、一つ他の部隊似ていない。八路作战3流预备队，如果是1个团的部队，那8路的指挥官顶多在前沿布置1个营。单从火力密度上判断，不能说明问题。それでは私たち目をコースで待って、とにかく早くはっきりさせることができて、一つ団部隊としては長く時間堅持できない。Komandiri, siyasi komitə sizin çağırıvatıdı. Sen ketiyle, hazırlı barman. Polo komandiri, eşinin bomağasız? Eşinin bomadım, nimandaq tolu gap qılsan. Muasırdan bösüp ötüş liniyasını muhakim qılıvatı mən. Ketiyle. Oludu. Lawli, nimşe oldu? Sizini saklap kaldık. Yer şeklini görüp geldim. Hem elen kep oldu mu? Ha. Gepni kısıqılay. Vakitni çan tutaylı. Lawli, bayağı partiya azalları bilen fikir almıştık olduk. Laco, ahval ciddi. Hazır kurak gep satılga vakit emez. Ben polk komandiri, siz siyasi komiser. İşkimiz kelişip asaklı bulmadı mı?
bölünüp muasırdan ötüdüğün boğandan keyin partiya azaları ve tayançılar vaziyet tapşırmasak olmaz. Oldu. Ben avval fikir kılay. Bayağı adamlarımızda sanap baktım. Ölgelerini hesap kalmaganda 60 neçedek adamımız kaptı. 10 neçe adam yenik, 5 adam ağır yarılınıptı. Ona kılaylı. Kısımını 2'ye böleyli. Men bilen Lojo birden koşunu başlap okşaş bulmağa yönleşti muasırını bösüp ötümüz. Garip taraptaki tağını köydünla mı? Muasırını bösüp ötüp tağı çekirip kesekla galibi degen şu. Keyin javcacılığı sıdı uçurşumuz. Başka gep olmasa bölünüp tayarlı kılınla. Hemmanla ağındınla. Muasırını bösüp ötkende yardarlığı obdan karanla. Bir adamını taşlap koyuşku bulmaydı. Yana hemmanlarının isidi bolsun. Kandak ahval boluşundan kat'i nazar. Satqınlık qilishga bo'lmaydi. Ko'nglinglarda sam bo'lsin. Bo'ldi. Bölünüp hareketlaninglar. Kumandır, ne oldunuz? Ağzını çın tutup hiç kim hiç bulma. Olmasa seni itirdim. Kumandır, yudum olayım mı? Nemeni yüdüsen, beni hiç kim yudum bakmagan. Kısımı buyruk çör. Ot içip küçük hücum kılıp muasırını bösüp çıkışık tayarlansın. Düşmanlar tek bizni bayqamagan tursa. Dört. Biz ot atsak siyasi komisarının yükü yenikle edemez mi? Çöndün mü? Çöndüm. Atlaylı. Ne lan? Hoşinjin, elimi yaxşı tiz hareketlenip, yo'chiqni vaqtida itip, 8. armiyani qaçırıp koymaptık. Yo'q, 8. armiyaning bir qism odamlari yanala qochib ketdi. Bu mening savallikim. Men cho'qim brigada komandirining menga jazo berishini talab qilaman. O'zingizni ayblab ketmam. Ofitserlarimning deyishicha, to'nigan kat 8. armiyaning aram necha 10 odami qochib ketibdi. Köpüntüsü keçip ketenmepti. Ulanı bugünle yoxdumuz. Sizler derhal hücumga ötüşke tayyorlaninglar. Hop! Hücum qıtыңlar! Dokulat! 8. armiya askerlerini bayqamadık. Neme? 8. armiya yok miken? O herkes mümkün emez. Tünigen aran neçe 10 adam büsüp ötüp tursa? Acaba 8. armiyanın aran şunçilik adımı bağımıdı? Sak bir gün avar bulduk. Obdarakızdağlar, kent çokum lakma eğizi bak. 8. armiya çokum lakma da. Aran neçe 10 adam var? Bu mümkün emez. Ver bizdağlar. Hop! Komandir, hamma polkdan xabar keldi. Asosan degida qo'rchovdan bosib chiqibdi. O'lgan yaralanganlarmi oz emas ekan. Hozir faqat Liyonning mustaqil polkidan xabar yo'q.
李云龙了cho'qim biri avarchilik yo'liqqan o'xshaydi. Darhol otliq xabarchi avatinglar. Ko'proq bo'lsin. Cho'qim aslidagi biz liniyasi bo'yicha izlasin. Mustaqil pulni cho'qim tepinglar. Tirik bo'lsa o'zini, o'lgan bo'lsa jasadini ko'msam bo'lmaydi. Li Yulongning qismini dushmanlarning yo'qda o'tishiga hargiz ishonmayman.准备站到！团长，你先撤你身里，俺带战士们去救老乡。不行，来不及了，开枪把敌人引过来，不然老百姓一个也逃不了。进行。哎，又一个好枪法，这第8个了。不对，得从昨天算。新庄阵地上干掉了19个，加上这8个，一共是27个。第28个，还几发子弹？怎么还有8发了？咋还剩8发了？去，跟魏恒要点子弹，他可富得流油。150发步枪弹，200发手枪弹。团长特批的，真偏心眼。我要过，他不但不给，还要揍我。这花和尚更得很。唉，算了，求人不如求自己。咱们俩省点子弹，自卫时用吧。唉，要是子弹管够，老子能放了他100个鬼子。团长，老乡们已经全部进山了，咱们也该撤了。和尚，你带着战士们先撤，我掩护你们。团长，你开什么玩笑？你说过，咱独立团从来就没丢下过一个兄弟，更甭说是团长了。真要把你丢了，回去政委非枪毙俺不可。团长，俺背你走。你背上我，背上我谁也走不了。听我的命令，带着战士们撤，快！团长，俺自打跟你以后，从来没违抗过你的命令。可今天这事没商量，你的命令俺不能服从，哪怕回去你枪毙俺，俺非打永顺了。和尚，团长，和尚，你听我说，这没用，犯不上再搭上几条人命。远道无情担呐，背上一个人突围这不可能。撤吧。团长，你听俺说，俺能行。俺在少林寺练的就是个耐力，背个人走不算啥。真要咱出不出去了也没啥，咱死就死在一块儿了。你要真逼俺走，除非你枪毙俺。那我就枪毙了你。你走不走？不走我就开枪了。快走，给我留下2颗手榴弹。走。西子，给团长留2个手榴弹。知道了。这还差不多。和尚，你疯了！你真要把团长留下？你狗日的敢！团长，俺对不住了。站好，西子，掩护俺撤退。
2位八路军士兵，你们听着，皇军命令你们放下武器，停止这毫无意义的抵抗。只要你们放下武器，皇军将保证你们的生命安全。我再重复一遍，只要你们放下武器，皇军将保证你们的生命安全。去你妈的！有种人上来！我再重复一遍，只要你放下武器，皇军一定保证你的生命安全。老子还是那句话，去你妈的！小鬼子，爷爷临死有个垫背的，你们来呀！皇军说，他很佩服你的勇敢精神，问你是八路军哪支部队的？老子是386旅独立团的，别想抓住一个活的！啊！老子又断了一个，值了！啊！停止前进！Dokulat. Alt tarafta bir kentni bayqıdıq. Kentning kirish yig'izida qo'rchoq askarlar postur yutibdi. Elbaslarni bayqadinglarmi? Yo'q. Hammasi qo'rchoq askarlar ekan. Bir rotkilar arameli yutibdi. Birinchi o'dilmaning komandiri ularni kuzatib o'tirdi. Mang'ili. Ötkül bulamdı ekan, bo'lmaydi ekan. Bu yerning yer shakli bekli holat ekan. Taqib kelgan mushu birli yo'l bor ekan. Sol taraf yar, o'ng taraf uchuqchilik ekan. Dalda bog'idek narsami yo'q. Agar uchuqchilikdan mangimiz desak, ular hammamizni qarab o'tadi. Ayni o'tib ketgan bo'lmasa, bu qo'rchoq askarlarni ko'zda yo'qotib kentdan o'tib ketaylik. Men bilan menglar. 他妈一磨磨蹭蹭的，快把老子给饿死！饿死你他妈活该！连长，该吃饭了。都到中午了。是啊，咱们都在这待了一上午了，还没见有人从这过。他奶奶的，这是人过的日子吗？有半个多月了，就没消停过，成天就是他妈的扫荡，给日本人打差，算是倒了8辈子的霉。连长，刚刚连副让我问问你，咱们下午咋办？是向前扫荡，还是继续休息？扫荡个屁！下午还休息。天黑之前回据点交差。哎，回去都给我嘴严实点，让日本人知道了，那可就麻烦了。是，知道了。
Yo'ldoshlar, darhol bosib o'taylik. Dushmanlarni cho'chitib etmaslik uchun mumkin qadar o'q chiqarmanglar. Yuringlar. Sekizinci armiye geldi! Hemen kımırdaşma! Başlarınla kaysi! Bu yakışık! Başlık, ben olanın rot komandiri. Kandak tapşırıkınız bakin. Askerlerin gide! Derhal kiyimlerini sarsın! Derhal silahla! Derhal giymalan silahla! Tez bulunla! İsmin nime? Dokulat başlık, ismim Suyçongyan. Nemiş satqın buldun? Bir qo'shiq qildim keçen başlık, qo'saq beqish uchun. Qo'saq baqaman deb? Yapon pakarlarının qaldısı bo'lishdan boshqa amalim yo'qmi de? Hayronman. Her qaysining vijdonimi yo'qmi? Ha? Durust junguliq bo'lishing yo'qmi? Ma'u satqınlarning kiyimini kiyishib, xalqning izohanti qilishda qo'rqmamsan. Ta'limimiz to'g'ri bo'ldi başlık. Bundan keyin hargizunda qilmaymiz. Teni degina, oldi tarafda albaslar bormi? Ba, bekchiq ba. Yaponlar bilan qanday aloqa qilishsan? Bayrak planış deb. Kiyiminglarni almashtirib, bayroqchini ilib atlanishga tayyorlaninglar. Xo'p, mana. ここあなたのところ。はい。もしもし。はい。翔か。開会白川から電話です。はい。私は篠塚和夫です。はい。長官、ご研究をお願いします。篠坂君、ご苦労様。この度家屋に送る作戦は順調に進んでいるようだが、そっちの作戦計画へはどうなってる？はい。司令官、僕は報告します。僕の第一軍は各部隊は全部準備をしています。この中に彼は第41師はすでにこの国が占領して、あそこ太閤山の奥で信濃18教団の本部です。敵は言われるすでにもうなくなりました。計画によって学生区や全部で騒動しています。敵は思想はとても大きいです。今、僕の第一軍は学部は全部で騒動しています。狙撃、活打ちにございます。篠坂君、そんなことは聞いていないよ。俺が知りたいのは、敵の18集団軍の本部は全滅したかってことと、死傷者や捕虜の数、また将校は何人捕まえたかってことだ。ついでに今現在の戦闘部隊の正確な位置を報告してくれないか？はい。申し訳ございません。司令官、今戦闘はまだ続けている。我々の第一軍は各部全部進撃する。こちらは戦場の掃除することまでやってありません。いろいろな情報どうしては我々まとめるしません。敵は長弾の士気はとても大きいです。それぞれ相談することは私は全部で止まります。司令官、話よりは我々ことは今全部やっています。これは何日間までお願いします。そうとは続けてしていますから。分かった。じゃ
ゃあ早くしろ。君のいい知らせを待っているから。岡村司令官の作戦計画は素晴らしい成果を見せている。核全体の治安も強化されてコントロールできるようになった。君たちの作戦目標は86の司令部を破壊することと129師団を全滅することだ。賛成書の方にも大いに期待するよ、篠塚君。他に問題でも。はい、じゃあ問題は全然ありませんでした。今我々やっています。村と村、村と町で行動とか近いとか全部やってます。それはちょっと悪いことあります。今私の頃は全部公開します。それはもし何かことあれば私の期待部隊をすぐできます。そうとすると安全のために。それは私は中国富可の国だから、今まで私何十万人使うできます。もう一つ長女は再生することはできました。信濃事情はそれほど簡単なものと思わない方がいい。今こそ86を消滅する絶好のチャンスだ。絶対に見逃すな。よし、今回の作戦が終わったら君のとこに行ってみる。あ、そうだ、篠塚君、山水酒の噴酒というお酒はうまいそうだが本当か？まあまあよくて、少なくとも私の象徴比べて味は合ってる。司令官、僕は噴酒をあなたをご招待いたします。和尚Rahip, meni tushirvat. Yo'q, bo'lmaydi. Rahip, sen o'lsak birga o'limiz demaganmisan? Men sana ma'qul bo'lay. Endi qochmayli. Mushu yerda olvoslar bilan tutishayli. Tutishgan gapni kent kirgandek yashayli. Kent kiray deb qoldik. Yetib mang'ini boshliq bo'lishi mumkin. 公安局托白玉路阿队，看不到小队群里子弹一路阿邦那一队，你可以脱离思路。Sesi komiser, olmasla bakın. Ulanın devatıdır. Ulaslar qaysı qismdan qandaq vaziyet icra qılatsızlar devatıdır. Onunğa qismlarının numarını, başlığının ismini, bizning tozalash vazifasini icra qilib atqanligimizni de. Hop! Xarita. Mana o'sha shu. Javjajiligi sig'a yana 7-8 chaqirim bor ekan. Polit komandiri cho'qim burilib yetib bordi. Mao tog' eg'izini aylanib o'sib o'tib ketaylik. Ondan keyin uchimizni kiyimni selib o'tib, komandir bilan tezroq uchirishimiz. Xo'p. Mayli, mayli.
dostlar geldi. Komisar, bular Javjoy kentidagi xalq askarlari. Bu yoq ayol qutquzish savuşmasının modeli yo'lda Sho'chin bo'ladi. Sho'chin, tinchlikmi? Tinchlikmi? Men Javjoy kentidagi fuqarolar vakolatdan mustaqil politikadagi yo'ldoshlarni qarshi olaman. Rahmat, rahmat. Polis komandiri kelmadi. Abla, ular bir avarchilik qilibdi-da. Xarita, mana. Mush liniya bo'yicha mayli. Polis komandiri bilan kelishib olgan. Mush liniya bo'yicha taqqa kirayli. Chorlovchilar o'tin liniyasi oldida yo'lasin. Xo'p, otlanayli. Komissar, yo'lni o'tdan beraman, men boshlab boray. Ham sizga rahmat. Mayli. Hozir qanday tursiz? Bayaqidan ko'p yaxshi. G'alatilla kesilgan bu. Turib, muz gamiga so'lab qo'ygandek muzlab titrab ketaman. Turibla xuddi qasqonga dumlab qo'ygandek qizib ketaman. Toza qiziyotganda popkada qilib, ya'ni gamiga tushib ketaman. Ba'ziga tutqanlarning hammasi shunday bo'ladi. Bo'txandiki ustozim shunday kesal bo'lib qolganda men bir oy xabar olgan. Keyin do'rliq o'chib yeb saqaygan. Joylashib olganda tevibning qishidan to'g'ri elib kelib, bir necha kun qaytib bersam, necha kundilar o'ngshilib ketasiz. Ayep, sen mening etishimda qo'rqmamsan, ha? Jang maydonida buyruq xilofligiga ishingdan tex hisob olmadim. Men tex urvatsizna, edivangni bermaydigan bo'lsam. Polis komandiri, asozmo qaytib qolgandiki etim. Hozir odam yetishmayapsa, meni etiversangiz, olg'istlarning gul qaqallari echilib ketmamdi. Ayep, sen soltek töp köstep günahını yuyuvatsan. Rast kepangda degene. Ma muhafizatchi bo'lib ko'ngling yerim bo'ldimi, bo'lmadimi? O'sha mahoratdan necha 10 qitimliq jang tajribang bilan batalyon komandiri bo'lishingda chatoq yo'q. Polis komandiri, meni o'z eningiz o'rnida ko'ryapsiz. Jinimni sizga atab qo'ydim. Men har qancha cho'ng amal bersim tutqum yo'q. Mehr muhabbat men uchun hammadan a'lo. Öydikiler anlap duruş. Sizler koşavda kaldınlar. Padişah armiyasidan buyruq, qurollarni tashlab derhal el bulinglar. Öz adamlarımız o'xshaydi. Jangida yo'llanlar.
Ko'rdingmi? Alvastılar bizden terik tutmakçı. Bo'lmasa ular uyga allaqachon o't qo'yib o'tadi. Alvastılar! Noch'usan uyga o'tdi! Akan qarg'aymasdi vason! Başlaq. O ikkisi qat'iy niyatga o'xshaydi. Terik tutamazmizmi-ki? Bo'lib komandir. Dokulat komandir. Muhofizatchi Vidayo'ning jang tayyorlab bitdi. Siz bilan birga ketmoqchi. Yo'l yo'riqmagansiz. Yo'l yo'riqim yo'q. Faqat sana shuni demoqchiman. Mening qarab turib alvastılarga kavab bo'g'im yo'q. Mening bundaq yarmaslachi o'lgim yo'q. Ölsem-mi, hücum qilib o'laman. Rahib, meni yo'la. Granat bilan Qur'onni qo'lingga ol. Yana bir qatim hücum qilaylik. Hop! Chexcha, yenik pelmotning ovozida qiladi. Bizning adamlarimiz emas-ku. Shu 8-armiya shu. Ondan o'q ovozi har xil chiqyapti. Xanyangda yasalgan qurol, yapon kilama bakan. Granatning ovozimi yangroq turdi. Chiklanaydi yasalgan ekan. Ishida odam bormi? Men mustaqil polkning javobgar bo'laman. Mustaqil polkning odam bormi? Yo'q, siyosiy ko'rsatgan ovozi. Uningda Akan Qarag'ay mustaqil polkning komandiri Liyulong bo'laman. Xizmat doklad qiladiganlar bo'lsa, uy kirib tursin. Jo'qimsar! Polk komandiri bu yerda! Noni! Polk komandiri